Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kalumpung Ïalehkai kabalai sngi kabala tiakum ka Elite Pathway Program Camp kabala sedang nadu sitere uyayong arajar arpulai hamadan Ïalehkai jong Sai Center kabadan hani hu Shillong. Na pelong yakni kalumpung Ïalehkai dengan Meghalaya State Olympic Association haringkat kejing trelang ba ke Department of Sports and Youth Affairs jong ka Jylla Meghalaya hakabala sakhilang du Menteri ke Sarkar Jylla u Alexander Ïalehkai ubalalongkum Kongsan u Chief Secretary jong ka Sarkar Jylla uba Donald P. Walang ubalalongkum sumbut Kongsan kinongalam jong ka Meghalaya State Olympic Association baguntup yu Working President uba John F. Karshieng bat u General Secretary uba Findi L. Pariat bat kiwei-kiwei Ulong Ïalehkai lani u Chief Resource Person hagani kesengi udah Australian Olympian khandai spa prapo Olympic Ian Campbell ubami khmat ya ka OH10 bat u Jasper Olsen Director Future Football ubadai ru orang Ïalehkai berem jong ke Denmark hak Football World Cup hagani kesengi la pelong ke jing Ïalehkai banyu i ki sab jong ki khna baguntu be vertical jump ke compass drill ke jing mare ke 10 meter bat ke 40 meter